ni honama NDC phobia be ye tama ye to abadi wie nanya adwuma na oye ma me hwa that guy ho dia anya Freddy Blay opa tama na oye chairman no ahona now to say na NDC for top back and front page atop back and front page mo kan say na clear no yeah say mami what ya buy na me ya buy say de no kwa de ye twam sabe facha me sanse munu ni Jimmy Kika no eno ma ye sa de ayeye me say ka chen kola no say John empanifo na ye politicians dia hwe panyini woska no ye NDC ni no ni NPP ni edi nkomo koba dia e business akola hia no e NPP ni NDC ni friend no je se de okọ NDC na mwa nipa na de bebo akola ni nyina no ojai mi wa mo de amokoba say John mi sanse munu sebe ni san kwase asem atwam me NDC ka ba mfa biefie be na sika nko amefra kwaje eno nche se me NDC ni hwe minimum mi panyini bu ha pa say John and the time your friend is saying 87 points hey sapon nyame mfa ne kransie oso ni na free kro na skoba na NPP ni kase o mame na sapon man contract eno de ye adwuma na de oko na me o man adwuma na sapon be boa me eni o say Opooman ya konde sabi jimi same way ya da so be so o to sabi ndi na just wo sabi man yatem sabi jimi same way so oh my can we kwadwo mami nko akola bia enti e wo ye ni nua omo ya NDC fo eni abusua woni buafo be NDC ni buafo ya NPP ni na Ibrahim mama hwane man nyaska abujina po ana ne pikin ba bi o man be kasa first ahwojo panyini ni woska no ni NDC ni panyini namde a business omo boss akura bo ba kola hia no NDC panyini friend no obo ne dia who call NDC sabi na di etim dem ene kola ne yaka say John I'm telling you mimi toy NDC for frame na ye adwuma na ye sika omo ka besim fie kura me fra kwaje mi so sanse munu nso biem eno nche so wasesa ma adwen it is Sir John you need to work on you see as a party no Sir John me pa che ho no law for as one ye event grounds na NDC for ko han ko yo mu programmer event center na mo NDP for ko am ko amutua no cross of managers o mo ye adwuma Kwame NPP kwa ye program wa muntia Mr. Opooman say you hire your way adwuma omutia me catch o me nam catch o pa ko bu Sir John tate omutia Sir John you hire na so obi ko han say o de be ko Akoma what kind of nonsense as a politician ya am na ya tan ya tan Sir John Koka Sir John eni o ma bi ne ntwe ye o se ye kan eko ni eminem na o ye operation a utwa mojaba de na pepa nya koten ba bi edu no se pai mojaba ne pepa ne atimi ayi nyare no nyare ne bi ni nto asem o mu ye eye na fa de me ka so ma no yi yom di Koka eye Sir John me say